Саламатсыздар достор. Сиздер Чайхана ТВ каналында. Биздин жаңы тарткан материалдарды кой берип жибербеш үчүн каналга катталыңыздар. Баса, коңгуроону басканды да унутпаңыздар. Дайыма биз менен болуңуздар. Kuturgan it dese, başı çok hayvan. Sen jetken hayvansın bana. Kim seni şunu öğretti? Ata okusanız. Cevap ağzında. Ben söyleyip jatkanda. Biz seni şunday tarbiyaladık bilek. Kim sana kuşuntu etti, kim seni zökürlü götürttü. Cemine, özümde özüm bilem, ötügümdü törgülem deysin. Ata okusanız siz. Doktor bana. Bizдің тұқымда мұндай болған емес. Илгері çoğ атаңдың çoğandасы айтшы. Аялды ұрба елі. Аға жаман сөз айтпа елі. Ай ақшырая бір қарап қойса, ақырын боз үйден шығып кетші. Ата, илгери ушундай болгондо. Азыркы замандын аялдары эркектерине тең тайлашып атпайбы? Жеміне тең тайлаштан ана бар улана чыгап караш керек пе? Эмне болот? Бул эмнеси? Kanda erkekler ayallarga kol götürüp bilesin mi? Esi çok. Aklı kem. Zökür. Baldarın ayalı seyleğen erkekler kol götürüp. Ata ben savagan jokмун. Жөн эле бир чаптым. Өзү күнөөлүү. Ажылдап кечке анысынан сүйлөдү эле. Жеңиш, ушинтип отура бересиңби? Бирдеме кылсаң болой. Арукенин английскийине акча керек болуп атат. Канаттын дзюдосуна. Жеңиш дейин. Мен тапкан акчам балдардын оокаташынан чыкпай атат. Бирдеме кылбайсыңбы? Жата бересиңби? 2 айдан бери ишсиз жатасың ушинтип. Компанияда сокращение болгондо мен күнөөлүүмүн. Канча деген мыкты кызматкер жумушсуз калды. Чыдап тур бир аз. Максат, Ариет досум үчөөбүз өз ишибизди баштап атабыз. Ошол жака акчабызды салдык. Акчаң бар туруп бизден аят экенсиң да, Кандай ачат экенсиң, мурда эле ачпайт белең, мен сага атам жардам берем дегенде эле. Азыр отурмаксың, чырга. Ага, сен атаңдан да өзүнүн атыңан жардам бере жоктуң го. Намыс көйүн муну тимеле. Эмесе билип ал, мен атам 2 айдан бери жардам берип атат бизге, уктуңбу? Алганыңды айтып бергин. Бербейм. Ал неберелерине берди. Тилди угуп, бергенин карап. Эмне урасың? Ур. Adam mындай кылган болбойт. Bu erkeklerge ayaldı emni üçün jol otut. Şu ayalga kam görsün. Ayalga jakşılak muamele kılsın. Oşonu erkeletsin dep baş koşturat. Ayalga kançalık kam görsün. Oşonçoluk al merimdi bolut. Oşonçoluk o çoğundun ot tutanat degendey bolam. Ата, анара сизге даттандыбы? Жоқ балам. Анара біздің алдыбызда сені аябай мақтап, сені көкөлөтүп турат. Мына кызым. Бар силер үчүн. Рахмат, ата. Жаным мен жан. Ата. Жан.
Kaçan geldiniz? Kaçan geldiniz деп koyayım da. Geliniz. Cengiz uyda mı? İyi uydu. Anara. Ben yoldan darıkanağa girem dep esinden çıkıp kalktım. Sen barıp buna darını apkana koyuyorsun mu kızım? İyi. Anara. Ha sen şaşmayla barıp gidever ha kızım. Çoğata ne yaptırdınız? Buna ki, buna orada kovarız. Ver ya, buna. Vay ya, buna ki. Hazır sizler bunda aldı, valdar. Sizler işte biraz oynayıp durdu. Neydi mi? Ben hazır hatalarımla söyleşeyim. Bana lapalar gelgende çoğu biraz. Söyleşmişti. Bak çoğata. Evet. Hadi oynuyoruz. Balam. Bulu olanı doğru emez. Oşa tege balan menen oğlun onu görsem ne deydi? Sen alarga kanday tarbiye veresin? Аталар үйде жоқ болчу. Balam, bunday kılba. Бұл ayalda urgan erkek emez. Ayal degen bağlı olur. Ayal nazik. Ayal degen ene. Ayal degen oşol tukumun doğulay turgan oşol ene. Ayalga ayar mamile kılış gerek balam. Mına sen apana bir jolu kol götürgönümdü gördün mü oğlum? Apаңның дағы тили қысқа емес болчу. Жоқ ата, көрбөдүм. Бирок урушкан ардык чоң. Мына көрдің бе? Андайлар бола береді. Андайлар бола береді балам. Апаң бір керемет жанды. Өкөздің ортамызда жаман жақсы айтыш болған. Бирок ачууну сабырдуулук жеңет балам. Ata, çoğata, Aruki kaçıreden kulak düştü. Kızım, kızım. Kızım ata, ata. Gözü açmak ata. Yok içine hiç sokma. Biraz hiç sokma. Yesin çoluk, yesin çocuğa. Tamam, Kızım gözümde işte kızım. Аруке? Аруке, не oldu sana? Ay Aruke. Ne oldu ata Aruke'ge? Скорый çakırtalım ge. Kızım eğer de gönül aylanıp kuskuzu gelsen de çakırsak bunu. Aldağıda kızım ay. Ne oldu sana ya? Kızım. Şuna savur kılç. Hem kiçineki gezi üstte bağır üstte göre jığılıp turu varan çoğay koymuz. Biraz savur. Sağa ne oldu balam? Еш нерсе ата. Еш
Sen de meni kechirip koyчу. Ата, апа. Скорый чакырбай эле койгулачы. Мен жакшы болуп калдым. Gel ana gel. Gel ana. Gel ana kızım. Ayağına emdesin. Ey baldarım. Ынтымақ деген жақсы да. Екем үйлені ешкім бұза албайды. Мен сілерге разымын, айланайындар. Күйеулер, аялыңарды сүйгілі, аларға қатал болбоғыла.